Assalamu alaikum. 466 için VCI motor menен retarda mekanika G-Funk. İki tarafı pushback retardası var. VCI motor. Maşina taza. Döngülöktörü oto sastamada. 3 tük var şu жерде. Kimlerге керек болып қалса, байланыш қылыңыздар. Барлығы VCI мотор менен retardасы бар. Mekanika 460. İçki salonları. İçki salonları taza. Bunday VCI motor menен retardасы менен G-Funk'lar kılıp tavla verеді да. Şu керек болса, байланыш қылыңыздар. 3 tük var. На 540 Citrac. Abi, hayda. Oy, şulay da zor olsun makine. Makina 540 Citrac 2021 yılı. Bunun en kızık seri Padushka, retarda, avtomat zeyep kartka, bir yakta bir Maybach, bir yakta bir Maybach, eşkanda bir kontrol retarda, avtomat kartka, zeyep kartka, Padushka, döngülöktörün состояниесі орточо, бұл döngülöktörü деле орточо. Ешқандай жууп тазаланбады. Padushka, мадыктын айдап турган жеринен видео тартып атабыз. Мына döngülöktörü жакшы состояниесинде. Pushback, автономка бар. Мына CGTX 540. Машина автономный диска. Автомат коробка, кондиционер иштеп турат. Ички салондору таза. Ушундай Citrac кимдерге кызык болсо, оригиналы болсун, жакшы состоянияда болсун дегенде биз менен байланыш кылсаңыздар болот. Мына наличкада турат 1-3 Машина сонун. Тер пресиптер байке келип Кыргызстандан көрүп жасап калайт ушундан да. Эгерде бир тал эмес көбүрөөк жасатып иштеткенге десеңиздер, өзүңүздөр Кытайга келсеңиздер мен тосуп алам. Иштеп чыгарган заводко алып барам, сүйлөштүрөм. Бүтүрүп беребиз. Анан бир талдан, эки талдан десеңиздер, заказ бере берсеңиздер, өзүбүз талабыңыздар боюнча жасатып чыгарып, анан жөнөтүп беребиз. Артында бир эшик, наркы жанында бир эшик бар. 127 куб. Assalamu alaikum. Citrac. Бұл Citrac өте сонун Citrac. Ат күчү 540. Асты алюминий диска, дөңгөлөктөрүнүн тураттактары жаңы. Көрдүңүздөр. Адытыл өте сүйүү айдаган. Буну. Retарда бар. Ең қызық жері туғандар. Арты алюминий диска, Padushka, көрдіңіздер, Padushka, линтейка, көтеріледі, бір мост көтеріледі. Көрдіңіздер, водитель қаншалық сүйіп айдаған машина мыналарынан да көруге болады. Шындай Padushka retardасы менен 540. Автономка. Ana aldığımız döngülüktür. 2020 yılki maşina. Kameralar var. Güzel de bir kamera. Kamera. Nazır ışık salonlarını korsatayım. Автомат коробка. Ana кондиционер бар. İçki salonlarında taza. Машина 181.316 km жүргөн. Kimге қызық болса, биз менен байланыш кылыңыздар.